from story. Okay. Okay. Sebab kita kalau dapat tag kan, kita macam dapat tag from story kan macam Yeah. mana yang best kita Yeah. repost, right? Mm-mm. Ni masa I punya prime. Okay. When I was in my prime, ada satu story tu, it's like human figure, Okay. Okay. bantal, ada muka I, baju-baju I semua ada kat situ. Ah. And dia tidur dengan patung tu. Macam mana baju you? No, the print. Oh, dia Oh. print. Yeah, Dia the print you. The print the me. whole you. But human size. In human size And as a pillow. Yeah, and dia tidur dengan bantal tu. Ooh. And dia post macam, it's Jealous like, sangat. it's a voodoo shit lah. It's a voodoo. Ya ke? For me, it's like a voodoo kind of thing. Yeah. Betul Sebab tak? sebab Sebab dia- biji kan. Sebab dia macam, dia post macam tu. Wow. Itu spooky Like, actually. itu Yeah, creepy. yeah. Itu- Itu creepy though. Yeah. Nude saya cakap. Ya. Sepah. Wow. Nasib baik dia tak. Okay, never mind. Let's not go there. Yeah. Okay, so how about messages? Okay, itu gambar yang dia tampal you. Ada tak gambar diorang yang diorang share dekat you? You know what I mean? I get that a lot. I get that a lot. I get that a lot. I get You that pun a ada. lot, Perempuan yeah. pun ada buat benda-benda macam tu eh? Yeah, hell yeah. Iya. Yes. I Wow. thought Dengan it's muka sekali ke tak ada muka? Dengan muka sekali ke? I tak dah tengok kan. Macam, Tapi kalau terbuka tu, tak ada muka lah. um, Basically just picture of that je lah. ada muka. Ada Oh, muka? Ada Wow, muka, ada yang tak berani ada. eh. Oh wow. Muka I punya tak dapat muka. Yeah. Barangan saja. Ya. Barangan import yang Ya. yang gue tak mau. Capek kan melihat itu. Enggak ada wajahnya, cuman itu aja. Ada wajah, Kau tak ada capek sih? wajah. Capek dong. Karena kita tuh Mau mikir mukanya gimana? Tak payahlah. Walaupun kalau tahu muka lagi tak payah. Sorry, but don't Yeah. send it to me. Yeah, Sorry, don't send no, it to sorry. me too. Ya, Yeah, tolong, don't. Please keep it to Tolong. yourself. Kalau No. suka cakap suka tak payah hantar foto-fotonya Yeah. karena gue Kenapa tak jijik. nak viral kena aja? Blur kan? Janganlah. Tak ada, you lah. Tak nak. Tak nak I. Tak nak lah. Tapi diorang berani ya? Yeah. Mm-mm. Berani. Right. Because Trying out maybe their luck, yeah. they are nobody. Ya, tapi That's kalau, okay. Kalau dia hantar you okay fine, not gambar lah. Barang-barang, apa barang-barang ada hantar dekat you? Weird barang-barang. I dapat every week barang-barang. Iya, Yeah. dapat ke mana? Sent to Rumah your house? house. Office. And then, Office. yeah. Oh, dia ni memang licik From lah sebenarnya. fans. Dia boleh cari. Everything lah. Name it. Iya. Yang paling I suka is there's one big portrait like besar ni, Wow. tapi Lego muka I. Iya. Oh wow. Itu smart. Wow. Itu that daripada is- Singapore. Oh. Orang Singapore buat. Macam mana dia hantar sekeping besar tu? I tak tahu. Maybe dia Tapi travel, dia datang sekeping lah. Sekeping besar. Wow. And I was like, Mm. damn, I Dia- need this. Dia